Selam aleyküm, hürmetli seyircilerimiz. Bu konu esas hadiselerin hakkında bizim muhbirlerimiz tarif etti bugün programımızda. 32 yıl evvelsi Çernobil kazası yüz berdi. Bugün paytaxtımızda hatıra tedbir geçti. Strelkova mikrorayonunda Krymskaya Roza adlı en büyük rayon kurulmasına hazırlıklar devam ediyor. Onlarca mütehassıslar ve yüklü samasvallar Kırım Köprünün kaviliği teşkirli. Paytaxtımızda Единая Россия направление 2026 mevzuda regional firqa münaqaşası geçti. Bu ve diğer malumat haqda bizim yayınımızda seyretiniz. Otuz 2 yıl evvelsi Çernobil kazası yüz berdi. Ahmetjete likvidator kahramanlarının hatırasını andılar. Hatıra tedbirler Gagarin Asteroid Bağçasında olup geçti. Dehşetli kazada elak olğanlarının hatırasını anmak için kaza akıbetlerini yok etkenler Kırım hakimiyetinin vekilleri hem de Ahmetjet sakinleri topladılar. Kırım'ın ruhanileri ibadetler geçirdiler, miting iştirakçıları ise memorialga güller ve gül çemberler koydular. Çernobil kaza dünyada en büyüklerden biri 1986 sene aprelinin 26'da 4. blokta güçlü patlav yüz berdi. Neticede havada tahminen 520 haflı radionükleidler darqaldı. Zararlı radyosu 30 kilometrini teşkil etti. 160 bin kvadrat kilometr yer ise kirlendi. Şimdi bu yer Rusya, Украина ve Rusya erkenine kiri. Молодое поколение не забывает об этой дате, и поэтому они вот сегодня собрались, в основном уже очень мало ветеранов осталось уже чернобыльских, ну и молодежь, которая помнит это и благодарит нас за то, что мы приняли участие и ликвидировали эту аварию. Strelkova mikrorayonunda Krymskaya Roza adlı en büyük rayon kurulmasına hazırlıklar devam ediyor. Strelkova sokağı masivinde öz başımça alınған yerde kanunsuz tiklenilgen evler zemanevi mesken kompleksке çevrilecek. Bu haqda bizim nevbeti kelip xamız. Divarlar ve temir kadırıvlar kurantası tek bunu korup oldular. Öz kanuni meskine olacağı haqda Feziye çok yıllar devamında arzu etti. Ama alınған toprak damartının vesiklarını elde etip olamadı. Böyle vaziyette de onlarca kurantalar bulunalar. Onlar maddi yardım aldılar ve endi kanuni kuruculukka hazırlar. Застройщик с нами общий язык нашел и предложил, что все, что мы потратили на постройку, вернет. Вот нашли мы диалог, и они вернули все деньги, мы сносим дом. Bugün kanunsuz kurulgan inşaatlarını sahipler öz istegi ile bozalar. Ekseri alarda bekler bu sununca kurulup bitmegen evler. Vesiklar ile damarta abadallaştırılığı ile meseleler bu kasabanın sakinleri için yanı değil. Adamlarga endi tahminen 30 milyon ruble verildi. Дом будет сноситься, строительная фирма компенсировала все вложения, ну и на добровольной основе делают снос. То есть мы не против. Да, уже будем строиться на нормальном, на законном месте, на законных основаниях. Bu yer resmi şekilde koy hocalık müessesege bakaydı. Onun için sakinler kapital evler kurmağa aşıkma ediler. Toprak meselesini çözmeye tek şimdi imkan peyda oldu. Territoriyasının yanı sahibi kurucu şirket. Kanun boyunca sakinler bu topraklarını boşaltmağa gerekler. Buna bakmadan kurucu ve Kırım hakimiyeti sakinlerinin tarafına geçtiler. Kurulup bitmegen evçikler için onlar tazminat verirler. У нас 4-5 домов в неделю разбирается. Люди идут на контакт с нашей компанией. Сегодня вот 2 строения, через несколько дней будет еще 2 строения разбираться. Люди получают материальную помощь от нашей компании, абсолютно адекватную той оценки тех затрат, ресурсов, денежных средств, которые они понесли. Те люди, которые вот сегодня дома разбираются и деньги они уже получили, эти деньги пойдут как раз на их новые дома, в том числе в массиве Мирное, где строится,
Ну и вторая семья подбирает себе земельный участок. Стрелковая самозахватында сайыплер өзлері канунсыз құрылған иншатларыны бозмаға девам етелер. Меселе чөзіліне баяғы вақыт масраф етілежек. Әрбір конкрет евге акимет айрыжа янашмаға ваде етті. Бұл ярымада тарихында ән зиманеви район олacak. Келечектің лейхасы Крымская роза 20 bin sakin için комплекс olacak. Yanım esken комплекс bütün infrastruktura ile 11 yıl devamında kurulacak. Endi gelecek seneye mında yaramada da en büyük mesken комплекс kurulacak. Hasan Abiblayev, Hakim Bekirov, Millet телеканалы. Топрақ дамарталары ве мескен ресмелештірілуі ве сатын алынув меселері бүгін Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің гражданлар қабылында ен музакере етілгенлер олдылар. Эльвира Тылябиева чоқ еллар девамында ос мескенini қанунлаштырып оламай. Чоқ идәрелерге мұражат етті, ама мұзбет нетіже олмады. Тafsilatlarını bizim muhbirimiz Alime Kaybulaeva sonra bildi. Вот, пожалуйста, поснимайте, в каких условиях мы уже 15 лет. 15 лет живем. Ни света, ни газа. Тылябаевлар қорантасының құржылғы мұна бойле севиеде тоқтап қалды. Бір қач құрлы бітмеген ода шарайтсыз, анаве оғыл бірі одачықта омур кечірмеге мечбурлар. Бутун леевні құрмаға қорқалар, пара ве кереклі весиқалар yok. Тек ярым ел евелсе олар оз топрақ дамартасыны сатып, евнің дамыны яптылар. Коммуникациялар или меселеде мында ағыр. В течение 15 лет уже, наверное, миллион раз обращалась. Нигде ничего, никаких движений. Живем как в каменном веке, без газа, без света, 2 детей больных. И пришлось вот обратиться, надеюсь, что Руслан Исмаилович сказал, что мучения все закончатся ваши. Надеюсь, что лед тронулся. Шер мемуриетінде шымды бұл меселе üzerinde çalışалар, оларға 400 граждан мұражат етті. Оларның құрылған объектлері енді бар, ама топрақ дамартасына қануни весиқалар yok. В администрации города Симферополя началась работа по узаканиванию этот построек, которые построены хозспособом. И где-то до 14 числа Эльвира Джамакуловна будет приглашена в администрацию города, где напишет заявление в комиссию по предоставлению заключения о признании ее строения объектом индивидуального жилищного строительства. Ее вопрос будет рассмотрен на комиссии. Девлет Дума мебусының қабылына бір қач граждан топрақ дамарталарының әлде етлігі верес мейлештірлігінде ярдым сорап мұражат еттілер. Энвер Темиркаев дамартадан ғайры реабилитацияқта справканында әлде етіп оламай. Это прислал Самаркандская УВД. Мне сказали, это было при Украине, ваши доводы не почвенные, беспочвенные. Мебус Дерьял бұл меселге дыққат айырды ве оның чезілмесі бойынша аңлатуларны сеслендірді. Бір суал оның шақси незаретіне алынды. Алиме Кайбулаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Мескен ве топрақ меселлері, гражданлық проблемлері. Бүгін Девлет Милетлер ара комитетінің башы Ленур Абдураманов гражданларына қабыл етті. Марлен Аметов чоқ елар девамында топрақ алмақны бекледі. Наразылық мейданларының иштиракчыларыны электрон реестрге кірсетіп башлаганда есе оның қорантасы жедвелге кірмеді. Бұл проблемали о Девлет Милетлер ара комитетке мұражат етті. Не попали в списки МИЗО 2016 года по городу Ялта. Говорят, что был сбой, электронный сбой в системе. Попали в электронную очередь те, у кого стоят, допустим, времянки какие-то недостроенные. Именно получается, у кого дома нету ни в электронной очереди. Мы будем надеяться на что? На самое хорошее, что в России решат наш вопрос быстрее. Зарема Аблякимова 2006 seneden beri nevbette turdu. O Mejit rayonunun Saraylı Qiyat köyünde toprak almağa istedi. 2015 senesi reyestr teşkil etilgende onu cedvelge kırsetmediler, reyestrını kapattılar, mesele çözülmedi. Подали документы, новый пакет. В электронной базе есть, а в реестр не попало. Мы не просто с улицы пришедшие, мы поляна протеста с того времени, с 2006 года. Если я просто с улицы пришла и бы требовала, другое дело. Люди уже как бы нервничают. Это вопрос не одного дня, но он должен решиться скоро. Қабылға Ялта, Сақ, Бақшисарай, Кезлев, Қарасу базар ве Ақметчеттен 20-ден зеде граждан келді. Бір меселе бойынша анлатмалар берілді. Хатырлатамыз, гражданлар қабылы айда 2 керек кече. Олар 1 ве 3 жұма ақшамы күнлері Ақметжет шәрінде Трубаченко 23 А соғағында саат 9-дан 10 gece devam etti. Evvelden yazılmak gerek. Malumat için telefon koşma 7 36 52 53 52 010.
Бүгін Cumhuriyet Devlet Şurasının Milletler Ara Münasebetleri boyunca komiteti nevbeteki muşaverini keçirdi. Olar 2017 sene neticelerini hakimiyet organları, kazak cemaatları ile işbirlikini müzakere ettiler. Hem de ayrı dikkat reabilitlengen şahıslarga içtimai kol tutu çerelerini ayrıldı. Federal maksadlı programı boyunca obyektlerinin kuruculuğu, su, gaz ve ışık meseleleri de onların sırasına seslendirildi. На сегодняшний день из 37 проектов по ФЦП, могу сказать, около 30 реализуются в местах компактного проживания и направлены на улучшение качества инфраструктуры. Так, на сегодняшний день уже завершены реализации следующих проектов. Это строительство газопровода низкого давления в поселке Молодежном, поселке Айкован. Первый этап водоснабжения села Строгановки завершен по итогам 2017 года. В этом году мы начинаем проектировать и будем строить на следующий год уже второй этап водоснабжения. Onlarca mütehassıslar, yüzlerce datçikler ve yüklü samasvallar Kırım Köprünün qaviligi teşkirali. Tezden 19 kilometrini 15 dakikada geçmek mümkün olacak. Kırım'nın esas kuru kapıları imtihanı berip oldular mı? Yok mu? Bu haqda bizim levhamız. Kırım Köprünün qaviligi teşkiriler. Avtomobil kemerini birden 8 yüklü samasval maşinaları sınab baqalır. İnşaatının çeşit yerlerinde yerleştirilgen onlarca datçikler hareketlerini, graduslarını ve amplitudаны qayd etdiler. Alimler her 1 metrini teşkirip çıktılar. Проводим статические приемочные испытания арочного пролетного строения и динамические приемочные испытания, по результатам которым будет составлено заключение для приемочной комиссии. Kereç boğazından keçken köpür öz esas imtihanını endi tapşırdı. Endi tezden bu obyekt texnik pasportunu elde edecek. Мы вот находимся возле рабочего места одного из диспетчеров, из тех 18 диспетчеров, которые будут работать. Ama bundan son bile 19 kilometrlik nakliye keçitini onlarca mütehassıs ve 40 datçik dikkat ile gözetecekler. Сюда приходит вся информация с моста о деятельности всех систем. Она здесь обрабатывается специальной программой и раздает диспетчерам сценарий развития событий в случае возникновения тех или иных инцидентов или ситуаций, которые возникают при эксплуатации моста. En uzun nakliye keçitini memlekette haqiqiy kosmik aparat gibi idare eteler. Gece kunduz bütün malumat bu merkezge kelip yetecek. Yel kuvvetleşmesi, tıkıntılar ya da karardan ziyade yüklengen furalar dispetcherler her şeyhta deryal bilecekler. На сегодняшний день 99% объема работ по автодорожной составляющей выполнено в полном объеме. 19 kilometrlik boğazını tek 15 dakikada geçmek mümkün olacak. Kırımga yol hiç bir vakit böyle tez ve kısa degiledi. Hareket planlaştırılgan müddetten evvel açılacak. Onun için şimdilik tek yengil arabalar ve avtobuslar katnayacak. Yük maşinaları bu yerde kurort mevsiminden son yürü başlayacak. Sağlık ve ekologiya, münasip yaşayış, ичтимаи muhit, şehir muhiti ve tahsil. Paytaxtımızda Единая Россия направление 2026 mevzuda regional firqa münaqaşası geçti. Tedbirde mevzui meydanlar çalıştı. Anda leyhalarının koordinatorları ve Kırım şehirlerinin ve rayonlarının vekilleri regionlardaki problemlerinin çözülüvünü müzakere ettiler. Belediye ara münaqaşalar Aluş, Takezlev, Kefek, Krasnoperekopsk şehirlerinde ve Seyitler rayonunda geçti. Kırımda yaşayış keyfiyetini yükseltülüvünen bağlayan yaxşı teklifler saylap alınacak ve Moskvaga yollanılacak. Bundan son memleketimiz için en aktual hallerinin muhaliflerini Mayıs'ta geçecek Единая Россия regional firqa konferensiyaga davet edecekler. Были сформированы самые наиболее актуальные проблемные вопросы, которые, на мой взгляд, несколько помешали реализации в полной мере данного проекта. На сегодняшний момент цель данных площадок была непосредственно выявить те проблемные моменты и предложить непосредственно на внесение на федеральном уровне, внести какие-либо изменения. Boğurçada çöplük svalkası kapalacak. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov haber etti. Bazar ertesi günden Boğurçadaki poligon çalışmayacak, anda bir şey yapılmayacak, bir maşina bile bu yerge kirmeyecek, dep qayd etdi Sergey Aksyonov. Boğurçada çöplük poligonu 1981 seneden beri çalışa, o karardan artqa çöplük kabul etkeni sebebinden Kırım'ın mesken kommunal xo'jalik ve ekologiya nazirliklari Ahmedjit memuriyatining reberligine
оны қапатмаға тепсе еті. Бұндан сон шәр әкеметі полигонны консервация етмек планлары ақта қабереттілер. 2017 сене барде берлі чоплюк Қарасу Базар районының Тургенева көне алып кеттілі. Қырымда жилек мевсімі башланды, шымдылік теплицаларда пышем, ачық авада өскенден арта қалмай, Бақчысарай районында залан койде татлы жилек жылышуы башланды. Бұйырде Руседе ән бұйық олған жилек теплица хожалығы ерлеші. Илк Қырым жилегіні насыл ос сүрмек, оны доғыру жима қақтамы бірмін София Шукурова сұра білді. Татлы жилекні тек элнен жиялыр, sonra пластик контейнерге бұндан сонысы ящикке ерлештірелер. Әмді бұл ішні айрыжа бежермек керек, жилекні қолнен теймек мүмкін дегіл. Самое главное вот ее сорвать за хвостик. Вот если за хвостик сорвал, посмотрел, что она спелая, то есть она вот за хвостик, если самое главное укладка, чтобы она не испортила. Вот если мы ее уложили за хвостик, правильно, первый ряд, второй ряд, и то есть она вот не болтается. И она уезжает в Москва, Питер, то есть уже ягода. Бұл жилек гектарлары Русияда бұйық сайла 8 ел девамында ерлі агрономлар жилек плантацияларыны 3 гектардан 11 гектарға же арттырдылар. Топрақ мақсулдар олғанына бақмадан мутихасыслар бұйық берекет топлайлар. В сентябре у нас начинается посадка. Это где-то порядка 800 тысяч растений. Потом всю зиму мы за ними ухаживаем, лелеем их и в апреле начинаем собирать. Бұл желекнің көрінуші дүлбер олмақтан ғайыры дамы да пек лезетлі ве татлы технология итальян күнеш весу весе қырымлыдыр. Клери чешіті апенин ярамадада чықарылды. Бұл мақсулат экология жеттен теміз сайла желек пішкенде фермачылар ичбір химияны құлланмайлар. Зарар кетірген бөжіклерден биологик усулларының құртарылалар. Химия у нас практически исключена. Она может быть не жесткая химия в межсезонье, когда нет ни ягоды, ни цветов. Как только начинается сезон, у нас абсолютно химии никакой нет. Бұл сене Мойсесе 4 ел девамында рекорд оларақ 1 гектардан 250 центнер жилек жеймаға планлаштыралыр. Экспорттан ғайры жилеклерінің 1 пайы Қырым базарларына кетіп келе. Аграрийлерінің меселесі шундаки Юнанистан ве Туркиядан келген жилек байығы ұжужжа, ама оның лезеті Қырымда өскенден байығы артта қала. Қой қожалық назерлігі четілден кетірілген жилекні нитратлар олмасына тешкермек керек. Вот это предприятие номер 1 сегодня в Крыму. И мы гордимся, что у нас есть именно в Бахчисарайском районе. У нас сейчас идут гранты. Мы хотим, чтобы молодые начинающие сельхозтоваропроизводители КФК могли понимать, к чему можно достичь, начиная там с гектара, с 2, с 3. Бүгінгі күнде Қырымда 660 гектар жилек келес açылған. Бұл ресми шекілде қайт олынған мөсеселер. Бақчысарай районында жилек топлануы июльнің ортасына қадар девам етежек. София Шукурова, Магомед Нестуров, Миллет үшін. Келіп ғалибе қазанмақ. Қырым Өндеслік педагогика университетінде Киокушинкай карате бойынша ярышлар кечті. Қырым Али оқу юртларының студентлері чешіт техникаларда вечеки категорияларда чықышта болундылар. Тәфсилатлы Мухаммед Зикиряев. Қырымның ән яқшы каратистлері вершархи спорт чешітлерінің авескарлары ғалибе оқырында көрешелер. Ось техникасыны көстермек ве профессионаллардан яны усулларының огренмек бұ ярышта иштирах етуінің эсас мақсады. Дина Али. Мұнда әркім өзі үшін көреше. Бірінші ерні қазанмақ енгіл дегіл. Техника пек хейн. Каратеде әрбір спорт чештінде олғаны кеби ясақлар ве рухсет етілген хайделер бар. Ама ақықы чемпион олмақ үшін яқшы идман әтмеге ве ғалибе қазанжылығына ишанмақ керек. Я выступал в абсолютной весовой категории до 90 килограмм. Соперники ребята новые, я первый раз с ними выступал, достойно провели свой бой. Какой-то опыт я у них подчеркнул тоже. В принципе, соревнования прошли успешно. Карате Киокушинкай спорт чештіні темаша етмек пек мерахла. Тутушывлар яда онны спортчылар адланғалары кеби кумите ойыч бір хорчалав шейсіз сығбақ толлу контакт. Тек әллер ве аяқлар амарахыптың башына урмақ мүмкін дегіл. Ярым асыр девамында Киокушинкай чешіт мемлекетлерде рахбетлі олды.
Қырымда бойлы ярышлар тек яқын вақытларда кечіріліп башланды. Ама бұна бақмадан яш каратистлер әнді чоқ мүкефатлар хазандылар. Кипу ректоры Эмин бойлы кібі ярышлар рух көтере ве идаре күчіні арттыра. Я призываю нашу молодежь принимать участие в подобных соревнованиях. На какое-то время, на какой-то объем своего времени отказаться от гаджетов, отказаться от диванов, а прийти к нам, поучаствовать или как минимум поболеть, познакомиться с этим видом спорта, понять философию этого вида спорта и по возможности, конечно, участвовать и побеждать. Қырымда ел-елдан карате рахметлік хазана. Яш спортчылар қойылған мақсатларға пек тез ирішелер. Чоқысы спортчылар yüksek сынып севиесіне етелер. Олар жемхуриет ве федераль ярышларда яхшы нәтижелеріні көстерелер. Мухаммед Зикиряев, Иван Евдокимов, Миллет телеканалы. Ахмеджетте бірінші майыс күні нақлие қатнавы сынырлы олажақ байрамлар кечірліуілі бағлы оларақ ел әрекет схемасы вақытынжа деніштірілежек. Қырым пайтақтың кемер соқақларында нақлие қатнавы тоқтатылажақ, ГИБДД қадимлері ел әрекетіні идаре етіджеклер, әмде мерасымлер кечірілген ерлерде машиналарны қалдырмақ ясақ етілежек. Бұл мәлімат есе Ахмеджет шер мемориятының сайтында таныш олмақ мүмкін. Бұл нақтада янымыз сонына еті невбеті кечікшыларымызны қачырманыз, евлеріңізге дайыма ей хаберлер келсін, ақшамлар раат кечсін.